I kuble ye pi waro ki prolog ki was nyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi man ki kubor was nyau rai watem tung bom Chipai ka Ukraine benda o ya ode hajrong ka wi ka yingkin he yo blog ye ki tang thma ka Russia nei wan cha Ukraine te ton sedang i ki kubor Chipai ka ri Ukraine da tempedung upenda o ya ode hajrong ka wi ka yingkin yo khang luti ye ki tang thma ka ri Russia ki wayalai da kalain nei wan cha Ukraine Nei liang u General Staff Yong ka Armed Force ka Ukraine dapen bena u yaiti wale uti Chipai kam i wachlur tam uti Chipai u wadatip pertui kam u Vitaly Skakun u wana ka Marine Infantry Battalion da emjing tmu u wo blok ya ka wi ka yingkin he ka watip kam ka Henichesk ka wa em ha Southern Kherson region Kat wadang yawan ki tang thma Yong ka ri Russia u Vitaly da kenthiar u hakati ka yingkin Chirup wa commission namo ithmu wo tempedung ya kate ka yingkin kani ka yingkin to ka yonga tangwa mye de wo yut nete da ongda u military hak statement kat kam wo ongda ki para Chipai u Vitaly da yaklam u wakiman ki por we da ong u wa u tempedung u ya kate ka yingkin iti ichlor Yong uti u Chipai dapan slem u yakite ki liang percha nei poismat we de yo lat bha ki Ukraine wo pen khre he wo yada ne yale wakite ki Chipai ka Russia ki he Chipai da ong ki wadaw yakre ki he wo award ya u Vitaly Skakun da ka posthumous honors ka statement dapan kut ko dei wa ong wa u yale ikat wadang im we ikat wadang im u yale ba i wa ki Russia Hado kat once nyawar aya ukli ute Chipai yo yada ya kari wa ki Jaitbru Yong o da hun u do ye men sen Yong o da du ki ni dan hi kuble chipon